U takvom braku su deca zdrava. Ona vide se tata i mama vole. Oni vide da tata i mama odlaze u crkvu. Oni su vidjeli da tata i mama ispovedaju kad su nešto zabrljali. Pa tata kaže mami, evo prosti ljubavi, bio sam nervozan juče, nisam to trebao da kažem. Ona kaže, ma ljubavi ti si moj, ništa ja tebi ne zameram ili obrnuto. Deca to gledaju, ona to vole da vide. I ako ima nešto da se vas dvoje sporečkate, nikada ispred dece i tako dalje. Jer ti kad se svađaš pred detetom, dete iracionalno. Ono intuitivno ide. Ono vidi se tata i mama ne vole, njemu je to smrt. I ono postaje hendikepirano. Ono vrlo brzo sa 12, 13, 14 godina gubi nevinost. Ide kod dilera, kupuje vutru, duva, drogira se, luduje, ide u kriminal, odlazi u homoseksualizam, jer nije izgrađen kako treba. Tata i mama su bili bolesni, nisu se lečili, nisu radili na sebi. I on je rekao, ma neka vidi šta je život. I ja sam tako odrastao. Tako da si pucao svoje